إن الله بصير بالعباد. والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع. اللهم حرر القدس والمسجد الأقصى وكل أرض تحت سيطرة ويا العالم المشاهد والمنكر والبغي يعظكم Hello. Allah-u Teala cumanızı mübarek eylesin inşallah. İnşallah birazdan Kudüs ne davudoza Arap ve Filistiniye. Kudüs davudoza her Müslüman. Belki davudoza her insani dişi zulm zordari. Kudüs ahra İslam'ya. Ya Rabbi neveşkirna Kudüs'e ki nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Kudüs'e çıkas Kudüs u çıkas ardago hatiye dagir gelin ya Rabbi. Deste mürtedda u kafira zaliman halas be ya Rabbi.